lethu liyaphila lapho. Hayi lami ngi-right kakhulu nje. Hayi lami ngicane sokuseduze lapho ngithi kufaka ingoma lapha sokuseduze mina ngithanda ukuthembisa umuntu into engakayenzi. Ngifuna ukuthi ngithembise umuntu ingoma vele sengilazo bese ngilazo ukuthi abafowethu sokuseduzana ukuthi lizwe lami ngicula kanjani. Yabo kodwa hayi vele sokuseduze khona sokuseduze noma akayenzi ngoba vele yonke into sikhona sengiyibhalile sokushoda nje ezinye izinto nje ezincane ukuthi sizilungise.